Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan berbahagianya, marilah kita dengar bacaan sembahyang puro raya. Bacaan sembahyang puro raya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa 'azama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan adalah bacaan takbir baik puro raya haji maupun puro raya puasa. Kemudian sembahyang gerhana. Apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, sunatlah melakukan sembahyang 2 rakaat dan tiap-tiap rakaat 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Dan setelah sembahyang berkhutbah pula. Bacaan niatnya ialah Salli sunatal kusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan kalau gerhana bulan kusufi diganti dengan khusufi. Gerhana matahari usalli sunatal kusufi, gerhana bulan usalli sunatal khusufi. Yang ada perbedaan daripada sembahyang gerhana. Kemudian sembahyang memohon turun hujan. Bila ada hajat turunnya hujan, maka sembahyanglah 2 rakaat seperti melakukan sembahyang hari raya. Dan bacaan niatnya ialah usalli sunatal istisqa'i raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan khutbah menyuruh manusia taubat dan jangan berbuat zalim. Dalam sembahyang istisqa, dalam pembacaan khutbah, Dayo tak ajak manusia supaya bertobat kepada Allah dan baik itu zalim, baik zalim kepada Allah maupun zalim sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.